Ini kayaknya tempatnya kekecilan. Ready. Yuhu, nasi uduk sederhana ala mama. Tuh. Nasi uduknya Uma, pulen banar. Hai gengs, welcome back to our channel. Mama mau ngajakin kalian masak hari ini. Semalam tiba-tiba mama pengen banget makan nasi uduk. Dan kebetulan dari toko Asia waktu itu kalian pasti tahu mama ada beli tahu, ada beli tempe. Terus kita juga pasti selalu punya stok sambal ikan teri. Nanti kita masukin aja gitu kan. Pokoknya apa yang ada aja deh. Jadi nasi uduk ala kadarnya. Terus rencananya tahu tempenya pengen mama semur. Jadi kayaknya ini pertama kalinya seumur hidup mama mau bikin semur tahu tempe. Dan nanti ada bihun goreng, rencana mau goreng kerupuk, tapi sebenarnya juga rada-rada malas soalnya masih ada sayur kol. Jadi belakangan aku suka banget ngambil sayur kol karena rasa krenyes-krenyesnya itu buatku ya pengganti kerupuk aja gitu dan lebih sehat pastinya kan. Terus apa lagi ya? Telur dadar gulung. Ya udah sih gitu aja, dan mungkin satu papan tempe mau mama kayak goreng kering kecap oseng-oseng gitu deh. Dulu sih kayak gimana. Yuk semangat masak. Yuk. Kembali dicepol lagi karena tadi kayaknya agak-agak sakit gitu cepolanku. Terus ya sekarang aku mau ngambil celemek pastinya. Sama ini kopiku masih panas by the way. Enaknya. Kopi pahit. Jadi kopi pertama aku selalu kopi pahit. Terus kalau sudah nanti nangkring sore-sore gitu baru kopi susu. Sekarang mari kita potong-potong si tempe. Jadi aku udah ngedefrost 2 tempe. Tolong bantu. Cabe bubuk. Chili sauce kali. Chili pulver. Mana nggak ada? Itu loh, itu. Yang semur kita biarkan seperti ini. Dan sekarang yang untuk tempe kecap. Tuh, lalu jatuh. Lalu ini kita kayak gini. Cantik. Cantik lagi.
Dan sekarang mari kita bikin nasi uduknya. Tuh. Kita cetak ya. Ini kalian lihat di belakang ada stok sambal baby cumi kita dan stok sambal si ikan teri. Yang pasti kerupuk kita skip. Ini cetakannya yang begini ya. Mana cetakanku yang menonjol? Oh ini loh. Sorry, diulangin ya. Nah, ini cetakan yang benar. Kita kasih tomat sebelah sini. Lalu ada kol. Kering tempe di sebelah sini. Sambal teri di sebelah sini. Kasih baby cumi. Ini kayaknya tempatnya kekecilan. Kasih daun hijau-hijau biar cakep. Voila, udah ready. Sekarang mama lanjut bikin yang lain. Oh, nasi uduk sederhana ala mama udah jadi. Ready. Yuhu, nasi uduk sederhana ala mama. Mari kita santap. Siapa yang mau makan? Siapa mau makan? Tante mau. Wow, nasi uduk. Wow. Sayang. Ini punya Yumi-chan. Was ist das, Macker? Come, Yumi. Yumi, sini duduk, Mamam. Duduk. Mau taruh tambahan si kering tempe sama yang lain-lain, oke lah, mama taruh di meja biar agak rame ya. Tuh, nasi uduk sederhana ala mama. Selamat makan. Selamat makan. Makan. Ich nehme aber mehr, weil es mein Liebling. Ja, ich will auch. Menta. Favorite. Ja. Kucing. Und gebatzt. Mantap. Nasi uduknya Umay, pulen banar. Das für den Teller. Das war eigentlich gar nicht. Nur das war so. Gimana nasi uduk? Enak banget. Dabam. Ja, Matepam. Tempe de So best. viel Unterschied, wie das schmeckt, das ist so gut. Wahnsinn. In Indonesia, wo nasi uduk herkommt, ist typical Frühstück-Menü. Frühstück. Banyak banget isinya. Isinya banyak. Für mich ist es eher wie, wenn wir da Mittag oder Abend essen. Aber Frühstück? That's crazy, man. Ja. Warte, heißt das ist eigentlich der Frühstück, was wir essen zum Nachmittag. Gut, das heißt, Feld ist Kerupuk. Hab extra nicht frittiert, weil wir noch Kohl haben. Kohl ist auch crunchy wie Kerupuk. Ich will Krupuk. Der Krupuk hat den Krebsgeschmack. Ich weiß, aber Mach jetzt. egal so viel Mama frittiert, ist reicht immer nicht genug. Na, aber Kohl ist auch eigentlich so lecker. Ja, ich mag den Kohl sehr gerne, ja. Ich mag Kohl besser als Salat. Weil dieses Salat, was ich immer esse, ist so bitter. Und ich mag bitter Salat. Pommes war mir irgendwie so bitter. Hier im Garten wird es auch langsam bitter irgendwie. Und mir schmeckt jetzt langsam Kohl mehr als Salat. Dan ini itu banyak banget yang tanya yang bulat-bulat merah itu apa sih, Mak? Jadi ini tuh lobak mini, bulat. Mama, also gestern, wo ich ja Hühnchen gegessen habe, du weißt ja, Fleischdinger, da habe ich das Salat gewaschen. Und da habe ich das Salat gegessen und da war dieses Salat sehr normal. Da war es ganz normal und nicht so viel. Aber was? Gestern habe ich Salat gewaschen und es war gar nicht süß, es war sehr lecker.
Aber das gewaschen hast gegessen und der war nicht so süß, lecker. Wow. Kebanyakan berkecap bumbu makanya salad-salad kita juga pahit. Apalagi frozen. Salad ist alles weg. Gibt es Tiere oder so Insekten, die Chili essen? Welche? Die Schnecken fressen mein Chili. Obwohl eigentlich Schnecken so Chili oder Zwiebeln nicht, weil das zu scharf ist. Wah, dieses ya, die sind so wild. Abang Kocik tadi bawa bekal pizza ke sekolah. Kayak roti, ada atasnya itu toppingnya kayak ala-ala pizza gitu loh, gengs. Pulang sekolah masih ada sisa. Terus dia bilang, aku makan ya, kayaknya makan berdua Hat man eine sama si Yumi. Wie heißt nochmal diese Tiere? Oh, der da so ein Makanya dia masih kenyang. Sie spielt drum nicht mit mir, weil ich habe ihr gesagt, dass sie heute bei Omi übernachtet. Deswegen hat sie vielleicht gedacht, dass wir jetzt schon haben. Abang Kocik nginap tempat Tati, dua gadis nginap tempatnya. Om apa? Boah, noch ganz Minimum Reis. Kol. Kita di rumah. Gurke bitte. Kita di rumah sama Yumi-chan aja. Weekend. Und Tomate. Mau tambah lagi? Bisschen Reis noch. So. Kamu punya Yumi? Oh ja, geh von Junge. Wow, Mau nasi? Rice? Na, Papa da. was ist dir? Na. Stop. Apa sih Nang? Ya udah kita bilang apa? Terima kasih sudah nonton. Makan dulu ya. Ini namanya Thank you for watching. nasi uduk. Nasi uduk. Mantap. Mantap. Nasi uduk mantap. Mantap. Thank you for watching. Sampai ketemu besok. Sehat-sehat semua. Sarangin. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Yumi-chan caper kali. Das wird ungut, ha? Caper dia. Nggak masuk di keranjang kain pula. Auf jeden Fall. Aber mitzuzählen, als es Ngapain masuk baby ke keranjang kain? Ngapain masuk ke keranjang kain kau? Ngapain kau masuk keranjang kain kau? Tak apa-apa kau itu memang. Baby. Baby. Baby.